IT sektor je definitivno sve razvijenija grana naše industrije. Novi Pazar je to prepoznao. Ovaj grad bi uskoro trebalo da dobije Smart City centar, ustanovu koja će okupljati mlade IT stručnjake iz ovog grada i regiona, a bit će preteča tehnološkom parku. Zgrada je izgrađena i opremljena zahvaljujući sredstvima koje su obezbedili država, grad i donatori. Ovaj grad još pre nekoliko godina dobio je dom za razvoj IT sektora i industrije u ovom delu zemlje. Otvoren je regionalni inovacioni start-up centar. Mladi studenti informatike i programiranja, budući IT stručnjaci, dobili su tada privremeni savremen prostor i najbolju opremu, ali i mentorsku podršku. Regionalni inovacioni start-up centar predstavlja budućnost i pokretač je razvoja privrede Novog Pazara. Njegovim otvaranjem mladima su pruženi uslovi da ostanu u svom gradu, obezbede sebi egzistenciju i pomognu u razvoju ovog kraja. Na desetine je mladi koji su tokom poslednjih godina, zahvaljujući njemu, pokrenuli sopstvene veoma uspešne biznise. Novopazarska gimnazija ima IT odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, a na edukaciji kadra radi i Državni univerzitet u Novom Pazaru. Trenutno je potreba za stručnim ljudima u IT-u mnogo veće u odnosu na broj ljudi sa takvim znanjima i veštinama, a predikcije su takve da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu. Dakle, školovanje za poslove iz oblasti informacionih tehnologija jeste investicija u sigurnu budućnost, kažu poznavaoci prilika. Budući da je IT širok pojam i da ne znamo koji će se još novi poslovi pojaviti u ovoj oblasti u narednim godinama, potrebno je fokus staviti na veštine koje će biti primenjive i potrebne na svim tim poslovima. Što se tiče početka učenja, nikada nije kasno. Te veštine mogu da budu jednostavne, kao što su razvijanje logike i kritičkog mišljenja i sposobnost rešavanja problema u ranom uzrastu. One su bitne za dalji razvoj znanja koja su tražena u svetu informacionih tehnologija. Upravo kroz razvoj pomenutih prenosivih veština, kao i učenje dece da usvajaju nove stvari kroz ceo život, oni mogu da napreduju. U svetu informacionih tehnologija se podrazumeva da se pored posla svakodnevno odvaja neko vreme da se informiše i uče nove stvari. Takođe, veoma je bitno napomenuti da IT nije samo programiranje i da je neophodno raditi i na razvoju socijalnih i komunikacijskih veština, bez kojih saradnja i uspeh kolektiva u radnom okruženju nije moguć. Departman tehničko-tehnoloških nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru je jedan od 7 departmana koji postoje na našem univerzitetu, koji je prvi integrisani univerzitet u Republici Srbiji, zahvaljujući viziji koju je imao osnivač, pokojni profesor Ćemal Dolićanin. Softversko inženjerstvo je jedan od studijskih programa na Departmanu tehničko-tehnoloških nauka, pored arhitekture i građevine, i mogu da kažem da je jedan od najpopularnijih. Mi u prvom junskom roku skoro popunimo kvotu koju nam dodeljuje Ministarstvo prosvete, a to je 50 mesta na budžetu i 20 samofinansirajućih. To govori koliko je među mladim u Novom Pazaru i u čitavoj ovoj regiji popularno softversko inženjerstvo. Prošle godine smo akreditovali ovaj studijski program i sada reakreditovali stvari i sada imamo 7 godina tu akreditaciju, zahvaljujući pre svega profesorima koji su na tom departmanu. Profesor Edin Dolićanin je šef studijskog programa, redovni profesor. Imamo vanrednog profesora Ulfetu Marovac, zatim docente Edisa Mekića, Irfana Fetahovića, Aldinu Avdić i Veljka Stankovića, koji je iz Niša, ali je ovde zaposlen na našem univerzitetu. Svi ovi su uglavnom iz Novog Pazara i zaista su stručnjaci na, mogu da kažem, ne samo regionalnom ovde nivou, nego i na
prostoru čitavog Balkana i na evropskom nivou i zato je toliko i popularan taj studijski program. Još od malena gajim neko interesovanje prema računarima. Uvijek me je zanimalo šta se to u toj kutiji dešava. I kroz samu srednju sam se ja već usmerio ka ovoj profesiji i uputio se ka ovoj životnoj karijeri. Pa sam samim tim i odabrao naš univerzitet državni u Novom Pazaru da nastavim studije na njemu. Rekla sam šta je budućnost, šta zapravo može da mi koristi u buduće i nikada neće izumreti, rećemo. I rekla sam, ok, softversko inženjerstvo, hajde da probamo to. I onda kad sam krenula da spremam matematiku i sve to, vidjela sam da je to zapravo za mene i nisam se pokajala kako sam upisala. Pa ja sam izabrao softversko inženjerstvo jer kada sam imao prvi susret sa programiranjem, jer od detinjstva igram igrice i zanimalo me kako to radi. I pustio sam neki klip da vidim otprilike samo kako to funkcioniše i kada sam shvatio da je to sve bukvalno jedinice i nule, je li nešto ili nije. Kada jeste, desi se nešto drugo i bukvalno je to nešto što me jako impresioniralo da od nečeg tako jednostavnog može se napravi nešto jako kompleksno i već tada sam se odlučio da ću da upišem softversko inženjerstvo, smer koji se tiče IT-a. Pošto smo integrisani univerzitet, profesori sa softverskog inženjerstva drže predavanja i na drugim departmanima, ne samo studijskim programima u okviru tehničko-tehnoloških nauka, recimo na arhitekturi, na građevini. Sada je nezamislivo ne samo tehnika, nego i medicina, ekonomija, sve ove nauke koje se proučavaju na našem univerzitetu su nezamislive bez informacijnih tehnologija. Svuda postoji takozvana veštačka inteligencija, postoje programi, softveri koji se koriste u tim raznim strukama. I zaista je nezamisliva pre svega tehnika, ali i ostale oblasti koje su pokrivene na ovim studijskim programima na našem univerzitetu su nezamislive bez stručnjaka iz informacijnih tehnologija. Kad sam rekao da smo se akreditovali prošle godine, za narednih 7 godina na ovom studijskom programu softversko inženjerstvo, to znači da smo akreditovani na sva 3 nivoa studija. To su osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske studije. Pa naš fakultet prati planove kako naših državnih univerziteta, tako i svetskih univerziteta, kao i globalne trendove. Samim tim itekako smo upućeni u sva globalna dešavanja i unapređenje same tehnologije. Na prvoj godini mi krećemo samih veoma bitnih osnova, kako računar funkcioniše, neke bitne osnovne jezike koji će razviti prvo našu logiku kao programera, a kasnije se kako rastajemo sa godinama na fakultetu, odnosno univerzitetu, tako napređujemo i koncepte koje izučavamo, gdje na kraju učimo u 4. godini kreiranje samih samostalnih projekata koji mogu biti prodati samim IT firmama. Pa kod nas na univerzitetu se više fokusiramo na praksu, to jest više je bitno da li neko razume ono što radi i koliko će da dobro odradi projekat. Dosta projekata imamo na smeru, to jest na studijskom programu. I da, teorija je naravno bitna, bez toga ništa, ali primarna je praksa. Što se tiče praktičnog dela nastave, radimo od samih osnova, od C, C++, gde pravimo jednostavno čvrste korene za tehnologije koje se trenutno najčešće koriste, kao što su tehnologije za backend, što se tiče web full stack aplikacija, Django Framework, React za frontend, Node.js, Microsoft .NET i još mnoge tehnologije, Laravel. Neću stići ni da ih nabrojim. Što se tiče full stack aplikacija, radimo i desktop aplikacije i projekte koji su meni lično najzanimljiviji projekti iz veštačke inteligencije koje tek počinjemo da radimo u 3. godini. Jedan od projekata koji imamo jeste igra Connect 4, u kojoj pravimo računara kojeg ne može ni jedan korisnik da pobedi. Predviđanjem njegovih koraka i svih mogućih koraka koje može čovjek da odigra, bukvalno je nemoguće da se pobedi računar u takvom tipu igara. Da, radili smo raznovrsne tehnologije kao što su PHP, Laravel, radili smo .NET, C#, C, C++, dosta jezika, React.js. Veštačka inteligencija je jako korisna i mi već u 3. godini počinjemo da učimo veštačku inteligenciju, ali smo se već susretali sa njom jer nam je to bukvalno jako bitan alat koji nam pomaže prilikom pravljanja aplikacija.
To je jedan deo koji pomaže nama programerima, ali veštačka inteligencija je jako zastupljena i u medicini, pogotovo zbog jedne od njenih grana koja se naziva deep learning, koja može da prepozna paterne koji se ponavljaju i na osnovu toga može da identifikuje bolesti koje mogu da se pojave. I od medicine do sporta raznovrste su primjene veštačke inteligencije. Ja sam siguran da pre svega i lokalne samouprave, gradovi mora da prate inovacije pre svega u informacijnim tehnologijama, od komunalnih službi do ovih društvenih delatnosti kojima se brave lokalne samouprave i ja mislim da je jedan od studijskih programa, dakle softversko inženjerstvo, pored svih drugih, ovde zaista važno za ne samo Novi Pazar, ne samo ove gradove u okolini, Tutin, Sjenicu, Prijepolje, Rašku i tako dalje, nego je za čitavu ovu regiju i mi imamo te dosta dobre odnose sa svim ovim lokalnim samoupravama. Imamo i sa firmama. Upravo smo imali ovde sajam zapošljavanja gde su došle dosta firmi ovde da se predstave našim studentima. Mnogi od njih dobijaju i stipendije, a kao što sam rekao na softverskom inženjerstvu već od 3. godine firmi ih angažuju i to ne samo domaće nego strane. Kao što možemo svi da primetimo, naša struka, odnosno IT industrija, se sve više upliče u druge industrije. Samim tim se broj radnih mjesta povećava i imat ćemo sve više radnih mjesta kako za trenutne IT stručnjake, tako i za nas buduće IT stručnjake. Samim tim, budućnost za naš smer nije uopšte upitna. Zanima me dizajn i front-end, odnosno ono što korisnik vidi kada prvi put uđe, na primjer, na sajt, to je ono što ja želim da radim, ono što korisnik može da vidi. Pa mene iskreno volim oboje, ali više volim taj pozadinski deo posla, pogotovo deo posla koji se tiče radom sa veštačke inteligencije i to mi je san, pronalazim se u tome i nadam se da ću to raditi u budućnosti. Nešto što se tiče veštačke inteligencije, a to je većinom pozadinski deo. Sve tehnologije koje se koriste na front-endu i na back-endu zasebno i da, pokriveni smo što se tiče svake oblasti u programiranju. Pa sebe vidim kao softverskog inženjera ili kao AI specijaliste, što se voleo bi da radim za veće kompanije, kao što je, na primjer, kompanija koja je vodeća trenutno i koja je bukvalno većinu ljudi upoznala sa veštačkom inteligencijom, ChatGPT i OpenAI, njen kompanija osnivač, voleo bi da radim za njih. Sad da ne bude samo da imamo ovako samo hvalospeve o tome, nažalost to nije samo problem na našem univerzitetu, nego i na drugim univerzitetima u Srbiji pa i u svetu. Sve te mlade stručnjake odmah ove inostrane kompanije, da kažem, angažuju. Čak mnogi od njih i pre završetka, kod nas je osnovne akademske studije su 4 godine. Čak i sa 3. godine ih angažuju već i nude im zaista veća primanja nego što mi možemo da ponudimo i imamo jedan od problema koji mogu da kažemo ovako otvoreno, a to je da ne možemo baš tako lako da nađemo ni asistente. Vi znate koliko su plate u prosveti u Srbiji, vjerovatno ove strane kompanije koje angažuju te naše stručnjake mlade, rade sve preko, da kažem, preko interneta, bežično, dakle, nude mnogo veća primanja i stvarno nam je to i problem da nađemo te mlade saradnike. Za sada ih imamo i to sve funkcioniše kako treba. Ja sam radio tokom leta za jedan start-up, stekao sam divno iskustvo, a odlučio sam da prestanem zbog toga što većina studenta, već dok dođe do 3. godine, ima znanje da radi za bilo koju IT kompaniju. I većina studenta batali fakultet, prekine da studira zbog toga što to pronalaze kao bolje rešenje, bukvalno su našli posao koji im je dobro plaćen. Što se mene lično tiče, ja ću da završim fakultet i onda ću da se zaposlim, iako mislim da već imam znanje da radim za neku IT firmu, a i većina studenta se pokazalo kao takvo da može da radi i pre završetka fakulteta. Sigurno da ne možemo bez najsavremenije opreme ni da pratimo taj razvoj u oblasti, da kažem, informacijnih tehnologija i rektorka, profesor Zana Dolićanin, zaista veliku pažnju posvećuje i vidite ovde da imamo dobro opremljenu ovu računarsku laboratoriju koja je baš namenjena studentima softverskog inženjerstva
Mi ovdje imamo i druge računarske laboratorije gdje koriste studenti sa drugih studijskih programa kao što su arhitektura, građevina, koji imaju svoje specifične softvere, tako da bez te opreme praktično bi bilo teško da mogu da dobiju znanja koja su potrebna, a vidimo da po interesovanju i po onome koliko su cijenjeni kad završe ove naše studije, da je to zaista na jednom zavidnom nivou. Pored ovog kabineta imamo još 3-4 kabineta sa izuzetno jakim računarima koji nam omogućavaju da obrađujemo sve oblasti koje nam trebaju na predavanju, tako da s tim uopšte nismo unazad kada treba da izučavamo neke nove oblasti. Pa mi se nadamo da će to biti u narednom periodu dosta više pažnje posvećeno i dosta više ulaganja, posebno u ovakve te stvari gdje ne možemo bez najnovijih znanja, pre svega koje dolaze sa zapada. Upravo smo imali posjetu kineske delegacije iz jedne od najrazvijenijih provincija, Jiangsu. Kod njih se toliko ulaže u univerzitete i u znanje i obrazovanje i vidimo da je Kina verovatno rame uz rame sa zapadnom Europom i sa Amerikom što se tiče primjene veštačke inteligencije, robota i tako dalje. Bili smo nedavno rektorka i ja u Turskoj. Turska također mnogo ulaže u obrazovanje svojih kadrova, tako da od kampusa, univerziteta, opreme, tako da mi se trudimo ovdje koliko možemo, znači rektorka iz sopstvenih sredstava i onog što dobijamo od ministarstva da ovo držimo na nekom nivou koji je, da kažem, približno onome što imamo u Evropi. Smatram da je vrlo bitno kod nas zato što znam da dosta mladih na našem području se zanima za softversko inženjerstvo i kao što sam rekla to je profesija budućnosti, tako da jako je bitno što mladi imaju gdje da ispolje svoje talente i da nauče nešto više o tome što vole. Pa trenutno kako ova oblast svakodnevno veoma brzo raste, teško je sa sigurnošću da odredi neko tačno mesto, ali bi voleo da se pozicioniramo u nekoj veoma prestižnoj IT firmi. Pa mislim da je jako važno za ovaj naš deo ovdje jer bukvalno troškovi ljudi koji studiraju ovdje su minimalni. Ne moraju da plaćaju ni kirije ni ništa jer u Novom Pazaru ljudi bukvalno mogu da dođu studiraju i imaju sve kao što ima i na ETF-u i kao što ima na Oxfordu, bukvalno na našem državnom univerzitetu ni za čim ne zaostajemo za drugim fakultetima, tako da je sjajna prilika. Pre svega veliko je bogatstvo što imamo državni univerzitet u Novom Pazaru, da pored i našeg departmana imamo i razne druge departmane i studijske smerove koji omogućavaju studentima iz našeg grada da studiraju. To je veoma lakšava samo studiranje, kako nama, tako i našim roditeljima, što se tiče finansijske strane. Što se tiče softverskog inženjerstva, meni se sviđa što u našem univerzitetu se često organizuju događaji kao što je skoro bio hakaton, gdje učestvuje veliki broj firma i kompanija kao sponzori i podržavaju te događaje kao i nas same studente, kako nagradama, tako i ponudama za zapošljavanjem. Pa se naši studenti tokom samih studija zapošljavaju. Pa kod nas na godini, ja sam 4. godina i kod nas na godini je 50% su devojke. Tako da i moja grupa koja je sad na hakatonu osvojila 3. mjesto je također bila samo devojke, tako da devojke dobrodošle na softversko inženjerstvo. Ja preporučujem pre svega Državni univerzitet u Novom Pazaru za sve mlade koji su ovdje iz ovog našeg kraja i da zaista imamo jako dobre profesore na svim ovim studijskim programima, a da je softversko inženjerstvo jedan od primjera kako treba da rade svi nastavnici i saradnici, pre svega sa kolegama, sa studentima. Mi imamo na tim studijskim programima, da kažem, grupe koje su pogodne za skoro individualni rad, tako da to se osjeća i po onome koliko naši studenti kad završe znaju. Imali smo takmičenje Hackathon na kome smo izrađivali aplikaciju za osnovne škole. Takmičenje je trajalo 24 sata i svi projekti su bili stvarno fantastični za vrijeme koje je bilo dato. Mnogo različitih implementacija, različitih ideja i stvarno je bilo nezaboravno iskustvo. Učestvovao sam na Hackathonu svake godine. Prošle godine sam osvojio 2, ove godine sam 1. mjesto osvojio
Na hackathonu ideja je bila edukacija dece gdje sam ja sa svojim timom, Erisom, Erhadom i Nenadom, uspjeli smo da implementiramo AI asistenta koji prati nastavu profesora, koji profesor unese i onda iz baze podataka naš bot kojeg smo mi uzeli od OpenAI i još dodatno ga istrenirali, koristi te podatke da pomaže učenicima tokom nastave i tokom nastavnog programa. Danas smo radili na nastavnoj temi struktura substance i fokusirali smo se na vežbanje jonskih i kovalentnih veza. U uvodnom delu ponovili smo ključne pojmove kao što su molekul, hemijske formule, hemijska veza, kovalentna veza, jon, kation, anion. Pomažem da im objasni domaći i ne da ga i uradi. I 3D model koji izgleda kao profesor koji objašnjava to učenicima. Ja sam siguran da je budućnost u IT sektoru što se tiče građevine. Svi predviđaju da će građevinski inženjeri u stvari kontrolisati ono što bude radila veštačka inteligencija, a to je ne samo za građevinu, to će biti i u poljoprivredi, kao što ste rekli, u ekonomiji, u svim drugim ovim oblastima. I zaista preko ovog našeg studijskog programa softverskog inženjerstva mi se trudimo, rekao sam još jednom, profesori sa softverskog inženjerstva predaju na drugim studijskim programima. Indikator baterije u Windowsu 11 nije bio dobar. Zbunjujući je, teško ga je pročitati, posebno tokom punjenja i nije dosledan. Srećom, Microsoft ga konačno popravlja. Najnovija verzija Windows 11 donosi skriveni novi indikator baterije sa potrebnim unapređenjima. Novi indikator baterije je značajno veći, što mu omogućava više piksela za precizno prikazivanje trenutnog nivoa napunjenosti. Osim toga, više nije crno-beo. Kada je povezan na punjač, indikator postaje zelen. Kada je uključena funkcija uštede energije, preostali nivo baterije se prikazuje žutom bojom. Trenutni indikator baterije u Windowsu 11 prikazuje samo ikonu munje tokom punjenja i ilustraciju lista tokom uštede energije. Ostale promjene u novoj verziji Windows 11 uključuju niz funkcija baziranih na veštačkoj inteligenciji za Copilot Plus računare. Vlasnici računara sa najnovijim Intel i AMD procesorima, na primjer, sada mogu isprobati i neke nove funkcije. Pre tačno 30 godina u Japanu je lansiran prvi Tekken za arkadne mašine, nakon čega je pokrenuo jednu od najdužih franšiza u gamingu. Tekken je danas poznati borilački serijal u svetu igara, a da li ste znali da u početku uopšte nije trebalo da se zove Tekken, niti je u početku razvoja uopšte bio tabačina. Davne 1993. kompanija koja ga je stvorila interno je razvijala alat za animiranje različitih 3D likova, kada je kreator PlayStationa Ken Kutaragi došao da se kod njih raspita imaju li u planu neku igru za Sonyevu prvu konzolu. Malo po malo došlo se do borilačke igre koju su planirali da nazovu Rave War. Igru su neko vreme i promovisali pod tim imenom, ali su se na kraju odlučili za kraći naziv, Tekken. Kao što je to bio slučaj sa svim Tekkenima, i prvi je bio lansiran na arkadnim mašinama u Japanu pre 30 godina. Tekken je u više aspekata predstavljao revoluciju u žanru borilačkih igara tog vremena. Za razliku od drugih igara sličnog tipa u kojima su se različiti tasteri i kontrolera koristili za različite jačine napada, Tekken je svoje poteze na tastere rasporedio po udarcima koji su se izvodili različitim dijelovima tela, rukama i nogama. U izvođenju posebnih poteza naglasak je također stavio na ritmičnost naredbi. Tekken je bio jedna od prvih 3D igara koje su se na konzoli izvodile u 60 sličica frejmova u sekundi. Xiaomi 15 Ultra je odložen prema najnovijim glasinama, dok osnovni model možda neće stići pre februara 2025. donoseći HyperOS 2.0 i napredne funkcije. Iako je Xiaomi 15 Ultra uređaj deo najnovijeg Xiaomi serije telefona, najnovije doduše nepotvrđene informacije sugerišu da je njegovo predstavljanje odloženo na duži rok nego što se prvobitno očekivalo. Prema tvrdnjama Digital Chat Station insajdera koje je objavio na društvenim mrežama, Xiaomi je navodno odložio lansiranje 15 Ultra telefona.
Iako je ovo navodno odlaganje izazvalo znatiželju, insajder nije naveo kada bi korisnici mogli očekivati da vide ovaj uređaj. U kasnijoj objavi Digital Chat Station je primetio sertifikacionu listu za Xiaomi 15 Ultra. Lista pokazuje da će telefon podržavati brzo punjenje, najverovatnije putem kabla uz mogućnost bežičnog punjenja. Sertifikacija također uključuje podršku za satelitsku komunikaciju. Lista ukazuje da će telefon omogućiti satelitsku komunikaciju za pozive i poruke. Sertifikacija nije otkrila datum lansiranja, što znači da ćemo morati da sačekamo i da ćemo verovatno negdje u 2025. godini dobiti dodatne informacije. Što se tiče tehnoloških kompanija, pa Nvidia je danas najpopularnija, to sigurno. I Apple, svi se otimaju iz Apple-ove uređaje. Međutim, osim toga vidimo da danas svi znaju za OpenAI i ChatGPT. To je kompanija koju mi vidimo kao 4 osnivača koja je naglo porasla. Međutim, iza toga stoji ceo tim. Danas svi znaju za X, znamo za Tesla, znamo za druge kompanije i nekako navijamo za njih. Ja od svih kompanija navijam za, meni posebno draga, jer ovdje kod nas imamo stalne gužve u saobraćaju, pa zastoj, pa tako ima kompanija BlaBlaCar. Navijam, pratim kako se razvija, čisto onako altruistički, jer rešava problem. Tako da ima mnogo kompanija koji ovdje kod nas rešavaju probleme, a svetske najveće kompanije danas su IT kompanije. Amazon je danas najveća kompanija, IT kompanija, Tesla je IT kompanija. Koju god ne imenujete, Apple je IT kompanija. Da god pomenete Stellantis koji je objedinio sve ove, kako se zovu, proizvođači automobila, je izašao iz Amazona koji je IT kompanija. Tako da, koliko god da kažemo, da li danas smo ranije razgovarali, da li postoji budućnost u IT industriji? Ne postoji budućnost bez IT industrije u bilo kom segmentu našeg života. Pa ima danas mnogo ljudi iz Novog Pazara koji rade u velikim kompanijama. Ima i malo stariji, ima malo mlađi. CTO u jednoj od najvećih svetskih firmi je iz Novog Pazara. A također imamo iz ove mlađe generacije ljude koji su na senior staff inženjer, senior inženjeri i tako dalje. I to rade na veoma zanimljivim projektima. To su najuspešnije priče. Ja stalno pričam, ima jedna izreka, kaže Njegoš je rekao da je mnogo Njegoša za ovcama propalo, zato što nisu imali podršku koju je on imao. I danas ljudi iz Novog Pazara uspevaju u različitim industrijama, uspevali bi još bolje da imaju bolju podršku. Mi ćemo da budemo ti, ako Bog da, koji će da im pruže bolju podršku, da im omogućimo da uz njihove talente, uz njihovu spremnost da uče, spremnost da napreduju, da im budemo podrška u znanju, kompetencijama, možda mreži kontakata, da oni razviju to što njihove sposobnosti na maksimum. Pa ljudi žele da rade u velikim kompanijama. Jedna od najvećih kompanija, ima mnogo kompanija čiji su osnivači iz Srbije, a velike svetske kompanije, pa mi za njih i ne znamo. Jedna od njih je Cake koji ima Clockify software, to je najkorišćeniji software na svijetu za praćenje radnog vremena. Čovjek je osnivač iz Srbije. Ima još mnogo takvih kompanija za koje mi znamo. A inače ljudi žele da rade uglavnom ili u velikim kompanijama ili u onima koji rade zanimljive proizvode. Zašto velikim kompanijama? Zato što sama velika kompanija, korporacija će vam pomoći da razvijete karijeru. Imate stabilnost. A ako radite sa druge strane na zanimljivom proizvodu, pa to će vas starati da radite više nego inače. Danas smo došli u završnu posetu vezanu za projekat koji je finansiran od strane fonda ovdje u Novom Pazaru. Naime, fond je na inicijativu kabineta premijera Republike Srbije i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kreirao pilot program koji se zove GovTech i koji ima za cilj da finansiramo naše privatne kompanije ili naučno-istraživačke organizacije koje će dati predloge rješenja za
izazove sa kojima se suočavaju naše javne institucije, odnosno javni sektor, te je ovaj projekat koji je implementiran jedan od prvih koji je uspešno završen kroz ovaj naš pilot projekat. Od ukupno 19 kompanija koje smo finansirali, BitGear, kompanija koja ovde implementira svoje rešenje, je da kažemo, uspešno završila svoj projekat, te smo došli da to danas ispratimo. Zahvalili bismo se takođe i Gradskoj čistoći, javnom preduzeću Gradska čistoća Novi Pazar, što su se prijavili za ovaj naš pilot program i što su napisali odličnu prijavu koja je jako dobro ocenjena od strane naše komisije, te samim tim je i izabrana za finansiranje. BitGear je firma koja se bavi razvojem različitih elektronskih uređaja, sistemima i digitalizacijom. Ovde smo, jer smo mi bili ta firma koja je razvila sistem za optimizaciju procesa sakupljanja i odvoženja otpada. Znači, sistem koji je trenutno u funkciji je naš proizvod koji je nastao u okviru GovTech programa Fonda za inovacijonu delatnost. Cilj samog projekta je da omogući jednostavnije i efikasnije sakupljanje otpada. Na prvom mestu, ono što je najbitnije za građane, odnosno korisnike usluga javno-komunalnog preduzeća, a sa druge strane pruža veliki broj benefita samom javno-komunalnom preduzeću u smislu optimizacije poslovanja i boljeg planiranja budućih akcija. Ovo je, kao što su i prethodni sagovornice moje rekle, prvi pilot projekat takozvani GovTech, u kojem su priliku imali sve institucije, preduzeća, javni sektor, znači da kandiduje svoje ideje i svoje projektne ideje i oni su odlučili među 70 i nešto kandidovani da izaberu baš naš projekat od ti neki 19. Šta je nama bila ideja? Ideja je bila da optimizujemo proces, obzirom da je ovaj reciklažni centar udalje 6 km od centra, znači da mi optimizujemo proces, da što manje vremena i što manje potrošimo goriva za prikupljanje iste količine reciklabilnog otpada. Sistem se sastoji iz softvera, senzora na terenu, znači u kontejnerima i aplikacije na mobilnom telefonu. Softver je taj koji prikuplja podatke sa aplikacije, uvezani sa aplikacijom i sa senzorima i obrađuje podatke i nama može na centralnom računaru da da prave informacije kuda je vozač bio, koliko je bilo praznih kontejnera, koliko je bilo polupopunjenih, koliko je bilo punih kontejnera i samim tim, znači kad recimo vozač na svom mobilnom telefonu vidi da u ruti od recimo 50 kontejnera ima 5, 6 ili 7 kontejnera koji su prazni, on ne mora da staje u svojoj ovoj našoj saobraćajnoj gužvi, ne mora da staje pored tih kontejnera, nego već može direktno da ide, da produži dalje do punih. Na osnovu tih podataka, sam softver, takozvano mašinsko učenje preko slika, određuje popunjenost kontejnera, naravno lokaciju kontejnera, senzor sam sadržava i akceleraskop neki koji meri položaj kontejnera, znači da je slučajno prevrnut ili nije prevrnut, da nije pomeren negde na 4-5 metara van mesta na kojem je postavljen, jer se nama dešava da šeti kontejner, pogotovo leti kada su malo veće vrućine. Pa najviše me impresionira to da od bukvalno tako jednostavne stvari nastaju tako složeni koncepti. I jedan od razloga jeste što sam ja odabrao softversko inženjerstvo, to da je to najbliži put ka ostvarenju mog cilja, a moj cilj je da budem deo grupe ljudi koji direktno utiču na razvoj tehnologije koja se tiče svakog čoveka. I pored toga, iskreno, ja se lično više bavim frontendom i dizajnom, to jest izgledom te aplikacije, tako da mogu reći to. Pa, na primjer, informacija da je pre 10 godina do dan danas procesorska moć se unapredila za 5 do 6 puta, a efikasnost za 3 do 4 puta. To nam na praktičnom primjeru može reći da, na primjer, danas možemo neke stvari koje pre 10 godina nismo mogli uopšte da zamislimo, kao što je, na primjer, generisanje
slika preko veštačke inteligencije u realnom vremenu ili ugrađeni čipovi u samim automobilima koji im omogućavaju autonomnost. IT je budućnost zbog tehnologija koje su trenutno razvoje, jer sama veštačka inteligencija, koja je jedna od grana IT-a, jeste nešto što je u koraku sa budućnošću i jeste vrhunac same tehnologije do koje je čovečanstvo stiglo. I tako da smatram da je to jako bitan deo budućnosti i da utiče na svakodnevnicu svakog čoveka. AI, to je veštačka inteligencija, je primarno napravljena da bude alatka čovečanstvu. Ja evo lično, na primjer, koristim za raspoređivanje aktivnosti u toku dana ili ispitnih rokova, na primjer. Ako imam više ispita, primjenim je tako da odredim šta ću kad da prijavim. A i programerima, na primjer, znači meni lično za rad projekta mogu da se fokusiram na neke bitnije stvari, a neke proste stvari može da mi pomogne AI, na primjer. Veštačka inteligencija funkcioniše na veoma jednostavan način. Bukvalno treniranje računara se vrši prikupljanjem podataka i davanje tih podataka računaru, određivanje zašto koji podatak služi i koji izlaz treba da očekujemo i ponavljanjem više puta tog procesora mi dobijamo određene rezultate koji su procentualno tačni ili netačni. Pa jeste kompleksno, nije da nije, ali naravno koji sve radom može se postigne dosta. Pa neretko se desi, na primjer, padne ideja kako bi ja nešto uradio ako vidim da je negdje primenjena veštačka inteligencija, kako bi to moglo da se u pozadini odvije. Naravno, kao i svi programeri, Microsoft i Google su jedni od njih, ali iskreno znam da na početku bitno je samo da se pronađemo i da nađemo dobro radno iskustvo za početak, a kasnije sve kako dođe. Pa možda, trenutno mi se sviđa logika poslovanja kompanije Apple. Pa najviše pratim razvoj veštačke inteligencije i to je u trendu, a i to i najviše volim. Pa OpenAI, ChatGPT, Hugging Face i još mnoge druge kompanije koje se bave razvojem same veštačke inteligencije, a i vrlo rado bih radio za kompanije koje koriste veštačku inteligenciju za razvoj svojih nekih projekata i ideja. Svi kažu sad, AI se razvija, zamenit će programere, zamenit će na sve, ali ja mislim da bez nekog ljudskog, kako kažem, dodira, to ne može ništa da uspe i bez programera taj AI mora neko da napravi, jel te, tako da programeri su veoma bitni svakako, tako da budućnost definitivno je u softverskom inženjerstvu. U nastavku o tome kako zaštititi inovacije. Često je mnogima nejasno šta konkretno znači patent i na koji način se štite prava nosilaca patenta. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike u periodu od 20 godina. Patentom se može zaštititi svaka inovacija koja rešava određen tehnički problem i predstavlja proizvod ili postupak. Patent svom nosiocu omogućava isključivo pravo korišćenja zaštićenog pronalaska na teritoriji zemlje koja ga je priznala. To znači da patent koji je priznat od strane Zavoda za intelektualnu svojinu ima dejstvo samo na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko patent nije registrovan ili nije u važnosti u određenoj zemlji, svako lice ga može slobodno koristiti na toj teritoriji. Kada je reč o međunarodnoj zaštiti, odluka u kojim zemljama treba zaštititi pronalazak donosi se uzimajući u obzir troškove zaštite, poslovne aktivnosti na tim teritorijama i definisane poslovne ciljeve. Danas postoji nekoliko različitih sistema putem kojih se može ostvariti međunarodna zaštita patenta. Nacionalni sistem, sistem podnošenja međunarodne prijave, PCT sistem i sistem evropske prijave. Važno je napomenuti da se podnosilac prijave može koristiti nekim od sistema za zaštitu pronalaska u inostranstvu u roku od 12 meseci od datuma podnošenja prijave u Republici Srbiji. Nosilac patenta ima monopolsko pravo da na tržištu koristi svoj pronalazak. Pored toga, on ima pravo da spreči druge da koriste taj pronalazak u komercijalne svrhe, kao što su proizvodnja, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, skladištenje i druge aktivnosti. Patent se može preneti na drugo lice putem ugovora o prenosu prava ili se može ustupiti na korišćenje ugovorom o licenciji. Licenca može da bude isključiva i neisključiva. Pored toga, patent može biti i predmet obezbeđenja potraživanja zaključivanjem ugovora o zalozi. Zaloga se
konstituiše upisom u registar patenta koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu. Nosilac patenta treba da se stara o svom pravu tako što će pratiti konkurenciju i vršiti monitoring tržišta kako bi na vreme saznao da li neko eventualno povređuje njegov patent. Patent svom nosiocu omogućava povraćaj sredstava koje je uložio u istraživanje i razvoj novih tehnologija, kao i naknadu za stvaralački rad. Ako drugo lice neovlašćeno koristi pronalazak koji je zaštićen patentom, nosilac patenta ne ostvaruje dobit koja mu pripada na osnovu patenta. U Republici Srbiji sud odlučuje o povredi patenta. Ako nosilac patenta ima saznanja da neko lice povređuje njegovo pravo, podnosi tužbu sudu i pokreće parnični postupak radi utvrđivanja povrede patenta. Pored utvrđivanja povrede prava, nosilac patenta može tužbom istaći zahtev za naknadu štete zbog povrede prava i objavljivanje presude o trošku tuženog, kao i druge zahteve propisane zakonom o patentima. Pored građansko-pravne zaštite, zaštita patenta ostvaruje se i u krivičnom postupku. Odredbama člana 201 Krivičnog zakonika propisano je krivično delo povreda pronalazačkog prava. Krivični postupak se pokreće po službenoj dužnosti, a zaprećene su zatvorske kazne, kreću se i do 8 godina. Zakonom su propisane i mere obaveznog oduzimanja predmeta nastalih izvršenjem krivičnog dela, kao i uređaja i sredstava koji služe za izvršenje krivičnog dela. Nosilac patentnog prava u obavezi je da plaća i određene troškove koje mu to pravo donosi. U toku postupka za priznanje patenta i nakon što se patent registruje, potrebno je plaćati godišnje takse za održavanje prava da bi patent bio u važnosti. Takse za održavanje prava plaćaju se za 3. i svaku narednu godinu, računajući od datuma podnošenja prijave. Održavanje patenta u važnosti opravdano je samo ukoliko taj patent donosi korist svom titularu. Ovo se može postići ukoliko nosilac patenta, na primjer, samostalno koristi zaštićeni pronalazak u proizvodnji, ostvaruje dobit od prodaje zaštićenog pronalaska koji je za njega proizveo neko drugi na osnovu ugovora o saradnji, ako prodaje ili licencira patentna prava. Ovaj koncept na vašem ekranu predstavlja leteći hotel koji nikada ne sleće. Projekat Sky Cruise ima 20 motora, kapaciteta za 5000 putnika i jedinstvenu mogućnost pristajanja sa konvencionalnim avionima. Posebno se ističe potpuna autonomna kontrola što eliminiše potrebu za ljudskim pilotima. Putnici na brodu mogu uživati u pogodnostima poput bazena, shopping centra, bioskopa i teretana. Ipak skeptici na internetu izražavaju sumnju, sugerišući da sposobnost letelice da poleti zavisi od principa fizike i aerodinamike. Jedan komentator je primetio da bi, ukoliko se ti osnovni principi zanemare, letelica teoretski mogla da poleti. U Lazzarini dizajn studiju u Italiji upoznajemo se sa inovativnim bisernim apartmanima ili jedinstvenim plutajućim apartmanskim blokovima idealnim za odmarališta. Ove jedinice nude udoban boravak sa kompaktnim dizajnom. Standardna verzija koja pokriva 22 kvadratna metra sadrži terasu, kupatilo, toalet i višenamensku spavaću sobu. Krov, delimično napravljen od fotohronog stakla, lako se sklapa omogućavajući sunčanje tokom povoljnih vremenskih uslova. Radi praktičnosti, mali električni motor olakšava manevrisanje, a dizajnirali su ga umovi iza projekta UFO. Tim japanskih stručnjaka nudi prvi dron u punoj veličini sa 2 ruke na svetu. Dron težak 20 kg ima nosivost od 10 kg. Sa maksimalnom brzinom od 60 km na sat može brzo dostaviti prsten za spašavanje osobi u nevolji. Radi 30 minuta sa jednim punjenjem, otporan je na vremenske uslove i može se penjati na visinu od 5 km. Njegove promenljive sposobnosti čine ga pogodnim za različite scenarije, kao što su rad na velikim visinama ili rukovanje opasnim teretom. Proizvođač je optimističan da će ovo unapređenje poboljšati bezbednost u raznim situacijama. Lazzarini dizajnerski studio u Italiji predstavlja napredni amfibijski koncept jahte sposobne za navigaciju i po vodi i po vazduhu.
podržana sa 269-metarske školjke koje podsjećaju na cepeline i 8 električnih motora od 950 konjskih snaga, jahta koristi solarne panele za napajanje. Očekuje se da dostigne maksimalnu brzinu od 185 km/h u vazduhu i nešto više od 10 km/h u vodi. Plovilo nudi 10 gostinskih soba sa prostranim prozorima, trpezariju i salon. Microsoft je predstavio koncept radnog mesta budućnosti. WorkPod, nagrađen Red Dot Design nagradom, ističe se svojom efikasnošću u velikim kancelarijama. Nudi jedinstven pristup kancelarijskim prostorima, zamenjujući tradicionalne pregrade bočnim sekcijama sa zvučnicima. Uklonjivi zadnji deo dodaje fleksibilnost, a pod se prilagođava položaju zaposlenog, optimizujući praktičnost. Ova prilagodljivost je omogućena patentiranim sistemom senzora i kamera. Posebno se ističe ekran osetljiv na dodir koji poboljšava interakciju korisnika. Inovativni dizajn, priznat od strane prestižnog odbora za nagrade, naglašava njegov potencijal da revolucionarizuje kancelarijska okruženja promovisanjem efikasnih i fleksibilnih radnih prostora. Ljudi iza ovog izvora energije veruju da je vaš dom dragocen i zaslužuje zaštitu. Danas su masovni nestanci struje sve češći. Imati rezervnu bateriju je mudra mera predostrožnosti, a uređaj sa kapacitetom od 6,9 kWh se ističe na tržištu kućnih izvora energije. Ovaj kapacitet omogućava različite upotrebe, poput punjenja pametnog telefona 460 puta, rada frižidera 7 sati ili gledanja TV-a skoro 63 sata. Jedinica ima 19 portova, uključujući i USB utičnice za električne automobile za različite potrebe. Pored toga, 2 bežična panela olakšavaju punjenje pametnih telefona, a napredna tehnologija omogućava brzo punjenje do 100% za samo 2,5 sata. Ovaj svestrani i efikasni uređaj je dragoceno rešenje u sve češćim situacijama nestanka struje. Dizajniran od strane kineskog kreatora Honeria Zhua, ovaj dvosed model pokazuje izuzetnu kreativnost. Svaki točak radi nezavisno sa autonomnim kretanjem i individualnim vešanjem. Posebno se ističe prostor između zadnjih točkova za rezervni točak. Prednja svetla su intrigantna, rotiraju se, otkrivajući dodatni set ako je potrebno. Pokretan električnim motorom, dizajn kombinuje elemente koji podsjećaju na Batmobil, Dakar rally automobile i razna vozila iz video igara. Da li očekujete da će budući SUV-ovi usvojiti ovaj futuristički stil ili predviđate raznovrsnije i zanimljivije dizajnerske alternative? Ovi bicikli zajedno sa drugim sličnim imaju za cilj obaranje brzinskih rekorda. Cilj je stvoriti vozilo pokretano ljudskom snagom, optimizovano za aerodinamiku, koje se takmiči za obaranje brzinskih rekorda. Takmičenje je intenzivirano tokom godina. Godine 2013. holandski tim za ljudsku snagu postigao je 134 km/h. Kanadski Aerovolo tim nadmašio je ovo 2015. godine, dostigavši 138 km/h. 2016. godine model pod nazivom ETA postavio je novi rekord od 144 km/h. Piloti dobijaju pomoć od kamera i računara na brodu koji pružaju pravovremene sugestije. Korišćenje materijala poput karbonskih vlakana i aerodinamični dizajn nalik Formuli 1, gde piloti gotovo leže, doprinose efikasnosti vozila. Fokus je na iskorišćavanju ljudske snage, pomeranju granica aerodinamike i postizanju izvanrednih brzina u ovim avangardnim vozilima pokretanim ljudskom snagom. I evo sada ćemo da vidimo jednu od aplikacija koje smo radili na vežbama iz programiranja mobilnih aplikacija. Kao što vidite, to je aplikacija za muziku, gdje imamo listu pesama koje smo hardkodirali trenutno, ali uglavnom možemo da damo pesme u lajkovane pesme i kao što vidite, kada se pesma pusti, duracija, to je trajanje pesme je 2 minuta bilo startno, a sada se smanjuje po 1 sekundu, jer pesma je u toku. Ne možemo da je čujemo jer je samo primer, ali to je cijela ideja. Pa ja mislim da je ovo rad već 2 termina vežbi, tako da nekih, za konkretno cijelu aplikaciju bih rekla oko 5 do 7 dana, a za nešto više, naravno, više vremena.